Ćao drugari! Većina vas je već čula za Work and Travel program, pa ćemo mi pokušati da vam u ovoj seriji kratkih video snimaka što više približimo isti. Da vam ceo proces bude što jasniji i jednostavniji kada krenete sa samom prijavom na program. Work and Travel je program kulturne studentske razmene koji vam pruža mogućnost da upoznate život i kulturu Amerike i usavršite znanje engleskog jezika, ali i da provedete nezaboravno leto družeći se sa brojnim drugim studentima iz svih krajeva sveta. Program ima svoj radni i turistički deo, pri čemu radni deo može trajati najviše 4 meseca u periodu između 21. maja i 1. oktobra, a turistički traje mesec dana od završetka radnog dela. Bitno je da znate i da turistički deo nije obavezan segment programa, to jest možete i ne morate da ga iskoristite u zavisnosti od vašeg viđenja programa i obaveza koje vas čekaju po povratku.